weekend alom rest day dia banga zuba in vak ang te khathil rest day alom vo in chu tia thil va e vak ang te rest day ni lo khanin destroy day mo kan tak sati chen ani ang te bona chan theina lai te kha oma chu bang chon rest day kan man da na kha poi mo ka tia hemi video a chonin rest day man dan dik mo tinge rest day kan ma tinge kan taksa rest day a chon kan mutop dong nge tiang kham china rest day hi mizo te hian gym ka lang te pon ninga fitness ang jong te pon kan chawa apoi mo le te bo kan chaw zela ka lo me chu mi chung chang a po chonin sapera chonin rest day kan ti chonin ha dam ni te pon soila mizo tong tak chonin di kanga na soi le du pakha chu hemi kan line big fitness ai chonin English hi man lo thei lo hi ani na chan yom ve chan chu alo bul tran ma sa tu te kha sab lampang an ni tlang pui thina wang hian le kan shiat na kan source tam tak hi English ni de fur thina wang hian chen chu mizo tong om lo tinge niang glycogen ti de mizo tong soidon tai la mizo tong in om ngem ka shalo om pok ring lova heng calorie ti de mizo tong soidon chonin cho chak na om tir ko dila soi fia to in ka shabok sila chu ban chonin atam tak hi English ron soi nga yam thin chu ban chon mi lo thatiam ram ram mula thì ang patop top chonin mizo tong churon man ve chu katumani masabela ka topic alu don taila enge rest day chu kandi chonin rest day chu mishing in abik takin exercise lami ten exercise ka kan la thin ni kar khata hianin monday at exercise kan la tuesday at exercise kan la khata khanin kan taksai exercise alak char char hianin lo ha adam na hunte tingen yang lo in recover na hun nang te kha anei lo kha chonin kan thi kan goal la mo eng po chu kan goal lo ni se bodybuilding ani mo tlema sa thalam pang ani mo chair tum ani mo fitness ani mo footballer te thing pon ni se sportman mo antina chess khel po ni ro se kan taksa khanin ha adam na hun hi mo thina motor re po hun rei tak chung game zathum zatni ti bor ve kan tlan chonin kan motor kha alo overheat thina kan motor kha kan ha dam ti vele te khangai chin ka tiang che kan mishing taksa po exercise kan lak na satlu te exercise kan lak ma te hianin alo ha ve thina kan taksa kha alo chaw ve to thina khata tak khanin rest day kan ti mo ha dam na ni yang kan lo ma mo to thina ma se chu da chu rest day kan ti kha kan nei da na kha poi mo le ta ni chu rest day kan nei kan tia anol pun mi zawa chonin sunday kan rest day kan mang thina ni lo pon thursday yang te anol puina rest day kan mamo chin anol puina rest day kan nei chin ang ka chu ni lai tho tran ti te sunday ti te hin thina ma se khata khanin rest day kan ti hianin claiming kan threat fia lo thina rest day kan ti hianin mut top tu re mo om top tu ra ding kan lo kan ngai thina ani ha dam na ni niang chonin mut chang le pom venga ha dam ve de chang ni te pom venga ma se abera chonin I mut top ka chonin taksa kha atu ka exercise ba le tur mo atu ka ha thak taka thil ti ngai wa ti le tur khanin mut top kha a thaber lova ani emo om top pa de kha thil thaber chu ani lova ngai taksa ha chu tlem chon a ha dam venga ma se ingtin nge a full potential kan man theyang an tinge rest day kha a tha theyang barin kan man theng di lai kha dio ron soi ka du chu nia ma sapera chonin rest day kan ti chon ha dam ni kan ti to kha ta chon a poi mo ka ti chu ha dam na ni a chonin ha dam na ni rest day a chonin atu ka kan exercise balak le tur tan khanin kan taksa kha kan ti fit thale don kan reboot le don tina ngani wang han kan taksa kha entinge voin hi Wednesday lo ni tang se entinge Wednesday exercise vale le tur khanin ka taksa kha ha dam theyang ber le dam tha thei tu ang berin ka taksa ka siamang ti lai ka poimoni sabera chonin abik takin bodybuilding lampang ani emo exercise lami de chon kan ti thin chu kan e in kan control thin ni chung te yang ngot te kan e lo thina tlemin ar tui te kan lo e tam dewa ani emo kan thil e te kan lo uluk dewa thil mom te kan lo e tlem thin tiang khan diet plan follow te pokan omonga follow kerlo kan e le non pui uluk te pokan omonga tiang khanin rest day a khanin rest day ni wang khanin kan training day a mo rit kan choi ni ani mo exercise kan lak ni ang ni lova rest day alom vo in chu ti thil va e fuck ang te mo hey
weekend alom rest day dia banga zuba in ba kang te kha thil ti chi ber khan lo ba chan chu khating ka ti ka chon in rest day kha rest day ni lo khan in destroy day mo kan tak sa ti chen na ni yang te bona chan theina lai te kha o ma chu bang chon rest day kan man da na kha poi mo ka ti chu chon ding rest day kan man ang ti ka han soi ko la sa em dro lo ai thak da nin lo thim don ni ma sa bera chon in rest day a chon in kan training day te kan exercise ti ni yang te ang kan exercise ti ni yang te bok khan in kan alien po kan uluk thawanga training day se ni mo kan workout days ai ma khan kan in kha kan uluk le zualang mo a chan chu kan taksa kha recover tir khan ngai ni kan taksa kha ha adam tir kan ti sol te lo in repair tir lo in siam that tir na ni ani wang khan ni dang zong ai kan alien po kan uluk bik ngai chuan poi mo deuh chu tui kan in tamangai tui mai baka ORS kan ti te electrolyte kan ti zong te kha ni dang ai kan uluk le zualangai ngo chon pani kan soi to kan alien kan uluk zualanga kan tui in te kan electrolyte lak lu te khang ha kan uluk le zualang chuan a pathum na a chuan poi mo ka ti deuh chu rest day ti wang khan in mut ni len top lo tur ni poi mo lu duk rest day kan mun leng top 3 hei poi lu tok chuan chon rest day a chuan mun ni leng top lovin antinan light cardio kan ti mo taksa lo soi zoi ve ha dam ten tinan rest day lo chuan in weight take khoi thina ni mo cardio ha thak tak te ni ti thina khang ai ha thak lo deuh tlema light doin han wa kang te rest day lo kem so mi tlan thin ni joni rest day chuan in tlan kher lo khan kem li ngang te pokha wak ta la khang te pokha apoi na kha lo om re lo wa ha dam zo ka chuan kha wang khan rest day ani na lai kha ron thleng ta ni dang ai kan taksa tlema ti ha dam deuh khamo kha poi mo ni chuan kan muni leng top lawanga light cardio kan ni mo light exercise ang te pokha ti apoi re lo mani apalina chuan in nei chu mi zo kan ti thei lo ma se ati thein lo om takin tlema poisa nei deuh ani mo tlema taksa mangai awanga poisa se ngam deuh kan ni chuan in heng sauna kan ti te mo steam bath kan ti te body massage ti te ice bath kan ti vur in chi ang chi te pokha an nei kan ni ka chon khang te pokha ti la khang te khan kan taksa kha ati ha dam le zuan kan masal te kan ti rol kan taksa kan ru rel zong kha alo siam thang khang te khan a siam thatna process kha lo puinga kha khanin atuk le a kan training days tura khanin in pui don ni chon apanga na chon ni dang ai kan mu thang ka soi kha in opposite to ri mun leng top lo bang ka tia ma se ado chi mu thang ka ti le se kan se chu ka ron soi fiang en tin nan rest dia chon in ni e an mu chang te po o manga en tin nan ni leng to pa mu lo khanin en tin nan chuna te po dar kar kha te mo dar kar ni lek te po han mu zoi ta la khang te po kha ala poi lo wa mut ni leng top kha chu a thalo wa chon zana te po training days a zandar som ba kha te mu thri ni chon in rest day ate kha chonin zandar som dar kuang ate bokhan mutala chuma chon i mutam chonin khovela recovery thaber chu ice bath ti te sauna kan ti te body massage ti te hi khovela recovery thaber ani lo khovela recovery thaber chu muthi ni kan muthi poimo em ani chuma chu kan muthanga chuan ka atu le a kan exercise ti tur tan khanin kan taksa kha lo in rebuild le don kan taksa lo in siam thale tonga tu ka exercise ha thak tak ani mo cardio ha thak tak ani mo footballer ni chona tu ka in khel ha thak tak i thei pato ba khel le tu kan taksa ka heng panga te hianin exercise ni mo khang i thil ti tur ka that tak ti tu khan heng panga te hian lo pui to na khang ka soi tak te zong kha apoi mo em ve kani nga sabela chon ei le in that tui in that light cardio ti poi lo chuan ni thei chuan sauna ti te body massage ti te khang ho kha kan ti bokang chuan a to ber le poi mo ber chu kan mutam ka ti kha bang khan ni leng mut ka soi lo ka ti taw khan ni leng khan lo mu lo sam ro khan dot le chon kar khata hianin voing zat nge rest day hi kan mamo voing zat nge ha dam na ni kan mamo kan ti chon mi zo te chon an nol pui hi chuan in sunday hi chu kan rest day vek khi ni ma se kar khata voi khachi rest day ne hi a tok lo thina chuan chonin exercise la ha thak mi kan ni chon kar khata voi ni emo voi thum rest day ne hi apoi lo ba antinan keima abi ka chon ka kalpui du dan le ka client te anol pui ka kalpui thin dan chuan in Sunday ka chu lo da thatai la Monday Tuesday Wednesday hi training day sak kalpui tlang pui chon ni thum chung kha chon kan taksa kha a ha viau to ni khata tak khanin Thursday hi rest day ka man tir thina chuan Friday le Saturday kan grind chun jom le theya kha wang khanin kar khata hian rest day voi ni amo voi thu mong te pona thena chong kalpui ka ne khang khanin kalpui dan kha chu sang oma kan taksa din mun jin ter ani mo entirnan
นี่ขันตานาเดบ rest day ข้าในเทีย Monday ไอโลเทรนนิ่งแต่ Tuesday rest day นี่หัลเตปข้าเช่นขัดตาจนกันหมอนอะไรเตปมาเช่นจู Monday ข้านี่หาทางลุตุกทิเตปังเตปกัน exercise กันลานี่เขาจะนัดตัวกัน rest day ข้าในไม่ละอภัยโลเร่เรนข้ามาข้านี่กันตักสติมุนสิจะกัน rest day กันในสัตว์ตัวเตปข้าอภัยหมอจะเอาละเจ้าขัดยังเจ้าข้านี่ rest day กันในด่านตัวเตปกันตักษาcondition สิจะเตข้านี่ตาเสโอเลยข้าเตข้าวันนี้ก็วิดีโอรันชอบชัวเตะเนี่ยหมูน้ำมิตรโลกทักนี่จนนี่เราไลค์แล้วเรา subscribe บอกแล้วก็ไม่ละมาแต่บอกว่านี่ไงด่านแต่ข้าเราสวยแล้วฉันจะที่สองส่วนก็ดิเด็กเราดีก็เชื่อตัวมันจนเซลล์นั่นไล่ตัวก็มันนี่บอกว่านี่ก็ไม่ศึกษาขันเราเสียกูละเราอินเสียมทัดเจก็เราตัวมาจนคอนเทนต์พอรอนที่โชว์เจกันตุ้มนอนเนี่ย peace out God bless